ehinduga den eti sual kori kale menga tere fonun liyan kiyan nudan nabiyaage khabar ki ko bahiye ena fonu wijheye e nabiya fonu wijheye ehinduga jawabuga sahabin denne adehe makka nukme wadagen madina hijra kurabba kiye ehinduga eti sual kori anekkas kinen heye arabin ekale fana hangurama kurabba heye arabin ekale fana hangurama kure heye ehinduga sahabin denne nunake hangurama kuriye ehennamos eba mihun macca gadakan libigen ekalege faanuge kaarigawa madina kaarigawa waragina ratta ekale faanuge dasha hiyamantarika maako gatwejje ehinduga eti emihuna mukhatab ko bune kale mennan hewegen wa gotaki kale mennes ekalege faana furihame tabaume emmeha mistakunnan hewegen wa gotaki ei rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabau islamun ge izzata sharafa karamat terikan hodam beenu wejje kamugojiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dekke magun alume hingamli ehen nun kamugojiya alugon menna musibataka hitamataka kurimatlan dajjal masih ad-dajjal mi bunani emi hona mukhatab ko kale mennan hewegen wa gotaki kale men ekale fana tabau ekale fana engeri gotan ulume timanna nukutumat izna den gabeje timanna mitanu salame wegen diumattaka izna annan gabeje ehendu timanna nukunnaname nukume salis regalu nuwata salis reya dualga terega muli duniyega timan hinga ulename muli duniyega etam mitanuga timan hinga ulename adi hurihatanaka wannaname detana kiyawa ei makkaya madina ka timanne ka nuwadevene etan himaya kurmattaka Allahuge idna fula ekiga malaikatin tibbawane gomme dorakun timan dima kuraya malaikatu khandi dammawala wagen hunnawane ehindu timanne jeheni pahata dahe mi dajjalaki ei al masih ad-dajjalaki ei rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi ummata inzar devwa fawa dajjalaki ei mistakun maghfirada dajjalaki eta bayaku etige maghfiradunga jehene eta bayaku jehene etige maghfiradunga kontanaka kon irakuto meetin kunnani miyasu fedena suwale ade rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge hadith mutakun awmenne engeni etin kunnani ruminge macca muslimunna gadakan libun duwahakunne qistantiniya fataha kuri duwahakun muslimunna e fataha libma fahuga dajjal nukunnani ehemmegen rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge hadith muga imam muslim riwayat karwa fa haditha ge asfawe rumin amaqan annane amaqa kyun rashakan annane ehinduga muslimun ge tere fahulawanu hangurama ga wara kuladana befulun madina nukma wada nawane mibami nukma gos ruminna hanguram qurane ehennamas hanguram kurumge kuriga ege teren timba kula ebba e hangurama ge madan dukoffa emburi dane ei emme nubawagen wa mihune emihuna ka faafe nufussene ei emme nubawagen wa mihune den tibi timba kula deba ebba kula timba hangurama kuramun daniko shahiduwegen midune duko netigen dan eba mihunna ki ei emme matiwaragen wa shahidunge listuga erifa baikama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadith kurba khon demmi wani ane timba kula eba mihunge macha rumin ekgotaka bes gaden nuwen eba mihun fatah hodan eba mihun kamyab hodan den eba mihun kamyab hodage ruminge macha kamyab libige Qistantiniya fataha kuram fahuga eba mihun ghanima muda ek kuram gaya adi behumuga tibbaniko shaytana iblis mihege sifaga as eba mihun goalafa bunane eba mihun adiwes muda behumuga ulani heye Isa alayhi salam faba wada nafi hame hem bunma ekiga puriha befulum bes Isa alayhi salam kontakato feben nabi kontakuto vi mi hodumattaka masay kurban ehennamas ehuriha echaka ehuriha mistakunna egigen dani ei dogekkam ei shaytana hadi dogekkam ehennamas ghanima muda besum fahuga sham kare wadanna wagen etanuga tibboniko Isa alayhi salam faba wadanna wan mi kandanigen wa bodu fitune kamu adi mi fitnage nurakkaterikam bodukamu Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam midune fonuwan etige nimun genomattaka
Isa alayhi salam hum fenuma ekiga eti fena lonu vire padan gire padan girigen dan ehen namas Isa alayhi salam ge khandi etifarakun etige nimma hame annan aje khandiga leve sunnana kama hadis mutabun sabit faaburi kommekas hadis takun sabitwa gotuga imam muslima adima mahmada riwa korwa fa hadis takun sabitwa gotuga sham karaya iraqa deterega wa tanaka dajjal emme furatama nukunnani be bekunu vidaluwe ei iranuge rashake asbahane kyun tanake kommekas asbahane nukikam ga vies adi iraqa sham karaya deterega wa tanaka nukikam ga vies yahudin dajjala tabamattaka mihar ebanihun etibatanu nikametugen wa haluga daana irana ehmege rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithu qarba fawani yatba yahud al-iran ana riwayat gona yahud al-asfahan 70000 min yahud al-asfahan ad-dajjal dajjala tabawa dagen dajjala tabawa mataka nukunnane asbahanuge haddi has yahudi asbahanaki ei iranuge rashe adi bang riwayatakun sabitwa gotuga asbahana mibamihum midanives mihar ebamihum etiba falastinu nuwata israila ebamihum kiyagule tanu ebamihum fahalewum edani etana asbahana den etana gos evvegen emme fahum ebamihum nukunnani dajjala ekuga muslimuna dekola nukunnani ebamihum ehennamos ebamihum naka kamiyabe nulibene kommekas mihar awmenne engije dajjalaki kobakan aslu dajjalaki emme bod dajjalaki adi masih dajjalaki kobakan eti wani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis mutakun sabitwa gotuga iradi maluga ade hulanguga ennu irmati faratuga wa jazira gakan adi bay riwayatuga asfawe sham karaya dimaluga wa jazira gakan kommekas algon men ahli sunnah wal jamaatuga aqidaki dajjalaki heddefa wa makhluqake dajjalaki rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge zamanu gaves haddafa wa makhluqaka adi miyada hameves eti ebo wekam eti algomen fenul kam gaves adi nufenul kam gaves eyan algomen iman wan jehekam algon kuri gas bayan kuri fada mutawatir masale kam ba'il ilmari midalo kawe hadis ta war ginan ekama behegotun asfa wakan ehem wima eyan inkar ko fikam gawanama ba'il ilmari midalo wani ena murtadwegen deenum berwegen hinga dane ehma algon menge zimmayen ei miwahaka mistakun getere feturu algon menge zimmayen ei annan oi jeevtaka miwahaka amanaterikama ka nakul kodinu algon menge zimmayen ei algon menge darinna miwahaka ta unganna dinu erun awmen darin furihama iman wegen ti baygotu dawani aqida hardana ka baygotu dawani erun ekudinnaki ekudin bodwa eruga furihame deena lobi kora baykam ga wegen dan furihame allah ge rasula kiyamam wa baykam ga wegen dan mihira khabarta ki mi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam debafa tedu khabarta kama ekudin qabul quran muhammad rasulullah kiya kom mihaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khabar de emmiha kan taka tedu kurma kiye wajibe ekan awmu darinna muganna demban erun awmenna kamyab libeni erun de duniyage baajwerin terega alugonu himeneni alugonu du'a ki alugon menge emmena kiwes hew bas adwaha e furiyemen amal kora baykam ga labba alugon menna ki Allah subhanahu wa ta'ala yasha ekalange rasul furiyemen itaat kora baykam ga Allah subhanahu wa ta'ala levun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.